utaanga o mautaulanga. Halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa atawa ke whai ana. Me tatalo moe o tu hei lala, halapai ni tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa atawa ke whai ana. Me tatalo moe o tu hei lala, e wisai, rawakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua, utulai na o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utokalonga luko e hakeanga, utulai na o tumatanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utokalonga luko e hakeanga, he wisai, rawakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwe lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, e wisai, rawakapo, amasi mohono fuloto, kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono, na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga, ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Ko kore ke o hofa mo i he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhatapu ko tobe. O ku whatapu at bamihen talangata e teo. Whai toa mama ka ata e whenga maari e koe ni. Ke whahauka tai tau polokalama ko e what whanua wha ki he weekend. Malo e tau mau e whiawhini pia. Malo e ngau e bami he ngahi ngau e anga ko tobe mo a bina kuke iai. Whataunga be ku wangolere e pe tau polokalama ka tiki motol. I he whiawhini. I he whenga maari e koe ni. Ma whenga maare pa mo e minista Paula Piven Pikala ke whahauka te tau proklama malo e tau mau e whewhini Piven pia malo e ngau e pa me i tongana ko e whewhea ke tuunga tongana ki he wauanga maari e wike koe ni. Salo, ka wena ko ulo tonga i fish na kui na ka ki tuk whao si a pongpong. Au whenga pehe poa bongbongi a whaki ki tonga. Ka koe koia. Ka koe io o whamalo te pe mau whenga maari ka koe. Kore te pe ke hufanga te pe whatapu. Ka koe u whai whapeni he u whelaua ki he lao nai pasi. Ka moi tohi tangi o ke whai ko mea o unau mau inga iai ke ta. E ta ki e ko tuku mai pene mau ta ko whalawa mai e ta.
Koi. I talere ai foi I siu ko no kuinga I king longo a ko ni ai fonu ai. Koi. Koe la fuko ni na si whahu fuki ang mahino mai ku Australia I whare area ai whahu fuki la ko ni. Ka ki moa I he tūnga ko kua e la ko ni ku lahi fuko no o hake dai ni ai la ko ni o pehe ku tige ke fu mahino. Ka kungai ta toki talanoa ki he kakano ko ia o e tohitangi ke whahasio ke ka kutu ko e la ko ni o ku hange o ku asi mai ka me whakau kau I he la ko ni hono tari ko he whare area o ku liliu ai potunga ko ki muri ki he hingoa ko His Majesty's Diplomatic Services pea ai o ange ka te kina tolu ai kapa e whamon huawhai tu I he foi la ko ni e kamata rewa hono kai rewa ke te ui ko Ministry of Foreign Affairs ai potunga ko ni ku alu rewa ia ki he potunga wha diplomatika ko ia ko na whai ngai ngau wha diplomatika ane a fio pea e kai ke ngata ka ku o mai pe foki I he pui tu a koe ku lava ke mahino mai ka tiki mātolo koe kakai o ku ea ngahi whatongia mo ngahi mea pehe ngahi ngau whaka diplomatika mo hafua e toki o mai e ngahi whakamatala ko toke ea hange koe ni e te nau whao e nau tolo e nau hange e ai pe nau klup hange a poate ke whai ake ngahi ngau mo ngahi mea pehe ka koe ka ki mo ko I ono whakahu mai e lao koe ni na o si mahino I whake tau lili koe wawhengo fulu o koe ai whepaki mo koe ai tō kehe holo I he tuunga koe ni whakatatau ki he tuunga koe o kuiai koe hano lere mai koe me wawhengo fulu a o mai koe ni koe uhinga lahi o ku whai ai e whai lao koe ni koe ngā koe u whepaki me u tō kehe koe a pe ku uhinga pe whai lao e ka whainga mea who pe ia o ku kai kia hane kaunga ana ki he umea kona ko lo pena ya o ai potunga ko ni o foto o mai CEO ia he pureanga ko osi bena wa ki he pureanga ki famauang ko ngai uhinga foi la ko ni pe uhinga pe la o ia ki fainga matunga ke he pe nga e fa diplomatica Ia. Ala wi solo ai. Ko me panga ia ko de hoko o pehe ka tai ke lava o talanga I whare area na rei o amana ki au ia ka iu o mahino ia ai pe koe hai makatuunga o foi hange ha foi whakawhetaki ke mea koe ni ka nei tō tonu pe ke mahino he koe isiu ia koe ni solo na ta wha tō porokalama tau wai he koe mea koe ni na tau ngā e hua he wafe wafa talo e hua nei tōke ke ne a fiope moi pare mea malolo he isiu koe ni o ko lau fuka au ai isiu koe ni foi hengi whaka sistemi Tūgai ko ni stutone he kuptolu hiwa, mo ko whanua. Tūgai ko ni stutone he kuptolu hiwa. E tolo ki ta ki lue le yang he mea koe ni he koe ngā he ko ka pau ke mau koe ngā ke takamata mea he ke au ia ko hono operationalization o kono operationalize pen ke kakato ke flow ke ua hengi o hangi ko foi hengi ko ni go na tupunga ai to ke ai pare mia pe mo ne afio Koi ko tuko ko tolu hiwa pe no fare o ni o ma ke he ko me ai nei fai ai to ke e koe whakamata whamahino koe ne whai lao e ni. Ko hono operationalize se kuptolu hiwa ko ni sūtone. E peo no wharea, e ngō fua ke tui ke whai ngahi tarite. O ngahi pure anga muri,
ka ui kai ngofua ke ne whai ngahi tarite, o whai kehe mo ngahi lao, o kehe mo ngahi lao, ai kono ngahi wharia, o pure angani, si o ko si hanga pehe po i kupu koe ni o hae ne awhio, ene whakahoko i whatongia ko ia, o whakatau, pia mo lao mo i koni sūtore. O ku ngofua ke tui ke whakanofo, ene kau whakafofonga ke ngahi pure anga, o hange koe ngahi, anga o ngahi pure anga. Koe tūrewa koe, ai kuwha noa kau minister mi muri, tari e tui ai kau whakafofonga foreign minister. Ai ngahi pure anga, pia o ku ngofua ke te ia ke wholofola ke whare area, aki ene tohi, ai ngahi mea o ku kau ki he pure anga. Pea mo ngahi mea o ku whinangalo ke nau tokanga mo area ki ai. Ai ako fo i koe ongo fo i kupu ene o kune hanga o ange ki hene awhio. Kupu e ko nistu tone, o koe ko ha o ange ai ha toi lao, pe ko ha taha. Koe wharea koe pehe koe whakafoki o ku hala ia. Ko hono whakakakato pene anga i whema o i tau ko nistu tone. Kai lava ke ha, kai lava ke ngā ue. He nai whepaki he mau hala. He kuhanga he ko nistu tone o ange ki hene awhio koia une tari, koia une whai area mo ngai whanua kau ngā api, koia une hanga apoi ne kau whafofonga, kau hamba stoa, kau mei tonga ke ngai whanua muri. Kako taingoe na lere mai e koe tau whakalere i gone politikare, hange kongo i kuma musia mea gone, koe ke lava function, kana nau whepaki whokia i PSC pia moe ne awhio, sai. Koe whakaukau e ni koe ako, koe ke tau whakakaukau. Tuanga nge mea koe tau whakaukau ange, he tau tuu kone whonuani. Ko hai o tau pehe, ka pau e tau a Israeli pa mo Palestine. O tonu ke ni hanga o mai ai position ai whanua ko tonga. Pe ku kau ke whai whe, i taimu whe anga ngai. Tau pehe ka pau o Amerika, o halpeo ko tau Amerika pa mo siainu. Ko hai, i hanga i tau fo tutu pa politikare, tene hanga o tisaiti pe ko whe whanua ke alliance ki ai a tonga. Sai, ko whe ui le vaini. Te tau tuku e whai tutoni ko ia ki ha pare mia, o se tau e ua pe tau e tolu pe tau e whaku mafuri. An guta o slava sio, o speki foi tau e fia mafuri, o se i tau fia. Te tau tuku e whakakaukau goa mo e mawhai goa ki ha pare mia, o ku whiri, o ku mafuri, he anga e tau tuku e tau composition whakawhare area. Pe te tau tuku e ke hene awhio. Ai koe foi tau koe tau whiria, ai koe tau whiria. Koe tau sio goa ki he sustainability. He ka pau hanga he pare mia koe ni o ti sai tau kauta toki seina. Pea rotongo e whai ai tau goia, ku whetonge pare mia ia, hai pare mia kau ia ki Amerika, tau kauta toki Amerika. Ai koe kuhinga ke inconsistency pehe. Ai koe kusio ke whakapoto. He ne tu, koe ai konistu tone. Koe laha koni nai whatu kone whakapāti, ko hono whakakakato pe, nationalize pe, oe kupu i he konistu tone. Kai ko ha liriu e konistu tone, kai ko ha toha mawhai o aweka wheitu, kai ko ha whakafoki ha mawhai, ko hono whakatontonu pe, ai anga e tau lao, ke whakatatau ke konistu tone. Koe mea whako koe mea ngo ko mahu inga ia solo i he tau konistu tone,
ko mau tolu ko na mau fu ati ki fale ale te tau ko mau fai e foi fu akava ko ni. Foi fu akava ko ni ke mau o trudi loyolo ke ne afio. Pea tau ki ko ni sutone ke mau ni on. Aia o ko tui ko mau ngafa fatongia ke mau hanga o operationalize mea o mai he ko ni sutone. Ko uhinga fo solo nau ai ko e au ia ko ai fo kava he ku aki hu ke o e alu kui be he ko tu fo ko he faria fa tonga faria ya pe talango fu ka to ge ne afio kana uhinga au ia ko he ko no faria fa palangi ko truly loyal ko te loyolo e te hanga pe o whakahoko e whatongia without supervisions, Ke te si o pe o kua mea whihalaki pa te hanga whakahoko. Kai oa aia koe ngai taine miki a ko hanga whatoa ngai. Na i kai ke hanga he, tau pepeta tolu he pure anga koe nai toki malolo atu. O whakatoka ngai e nau fuakawa, pe mai nau whai moni he koni stutone, o nau iku ai o whakikiki mai na fio. Ko whiru iso, koha kaweinga ia to ka visone ke tau ngā wei, ke tau whakakiki mai na fio. Kai ke tau whakahoko whalerei ho tau. Ko huenga whako ula whaantara noe mea koe nisora he nau hanga whakatoka ngai pe me mata pāpe. Ai mahu inga ke oa te umui kui. Ke ene apio. Kau loiolo, kau truri loiolo, kau wasio ka mea. He ko tainguena mai ai lao koe ni ke kabineti na na kulawa mahino he koe mea ene na ta whaatala noa taua ki ai. Ai mahu inga ke tau hanga o whakapapau i tau koni sutone, mahu inga ai fuakawa, pa mahu inga ke tau hanga whakatontonu me kamata. Aia, ko uhinga pe o ko ulawa, ko tui au out of all, ko mau e whitawa taina koe a, ke utara no he isu koe ni, e kono uhinga he nā ko osi wei e mea koe ni. Ko tū koe koni sutone, ka bauna koe foi ale foi la koe ni uwhe paki mo koni sutone. Ko au pena te mua ono whakatontonu i mea koe. Koe kuhinga whoki, ka pana koe whakaamu koe ne afio, ke operationalize lao koe ni ke tatau, ke align mai ke tue, kuptoluhiwa ku whanoa me ku whataha koni sutone. Ko hamea na whepaki. Ko au e nau mau e tau taina he nau ku kai ke tui ke foi whakaerea ke talango fuakakato. Nau tui ke foi whakaerea koe truri loyal. Ai koe mea ko upuke ai. O ko upuke au ia ai whakaukau koe truri loyal. Koe te whapapau i koe whinangalo e ne ahio. O ku alaini pe moe koni stutone. Ai koe makatuunga e lao koe ni. Ke alaini ai whakalere o potingawe koe ni whatatau ke koni sutone. O hala ke e whanongo pehe o hanga he poreanga koe ni o whakafoki e mawhai nei o mai he wanohango fulu. Koe koni sutone ne wanohango fulu ko tānoa te. Kuptolu hiwa ko whanoa ko whata. Koe mea koe ko whaamu ke tala noa mai ai kau toitagi mo kau pehe koe. Tala noa mai ange pe ko whehe konga koe ni, o whepaki pe mai lao koe. Pe ko nau tolu au whepaki mo koni stutone. Uraki unau taranga tāke na whio ua unau whawhepaki ke koni stutone. Koe hanga ia kusi oia. Koe. He koe konga whakea o ku mahu inga, he koe, o tau whehu ia whoki i he ririu, tau whoki peke he ririu he taimlahi. Pe koe ha ka bauna tau whia mau ke whakaata ai e mawhai ko ia me tu i
Ko pau ke tau liliu e tau tole ngai kupu kona na ke o mai tolu hiwa moi. Ngai kupu ko ia, ke hiki mai a ia o mai ia. Tau behe ko liliu le vai ia o ko pau ke pare mia. Neang ok tau osi mahi no i bita tonga ngai whanua muri ko head of state. O kune toka ngai, o kune pure ia ke ngai kau tau, pia pure ke hafua. Ai mea whaka state ke ngai mea whakatoa pure anga, whaka international ai whanua ko ia. Kakapana e na tau loto he liliu ke ai ke a o ke umea ko ia na totonu ke liliu mga he kupu ko ni ku ke tala noa ki ai ko inga ke lava ke mahino ko inga ko kai ke lava liliu tau pehe toko tau liliu he whai ko e pe a haore kai tu uma upe ngai mawhai ko ni to ka mea rewa wa tau lelelere ke kano ua mai ai be me wafe ua mai ke ngai tau ko ni ku tau situa mi ai o ku hoko ai e whepaki e kapahe ka ke whakalere i ko tui biveni mahalo e ke hoko atu pe ai ngahi whepaki ko ni kapahe ka ke whai hano whakalere i ko konga pe whoke o tau ongo i he ni o ku whai hano whehu ia o ku wanga rewa ka pau ko mawahe ia o whakakakato ko no whakakakato ene whai kone stutone ko ia tolu hiwa whanoa pa e anga rewa ai tari ui ke tuku hau ki wharearea e ke ai pe hano minista ke hau pe me he whai potu ngau e ko ia o ripoti ki whare area ko ngā ko tuku hau pe ku o koe ke fu ilo lahi ke ta whaaki ko ta whaaki o ku whahe no whihu ia i he ahoni e ta whaaki ko ia. Ko ia. Ko mea ko o uhinga ko ke nau hanga o whatoka nga i e u mea ko ia. O ku ke iai pe minista, o ku tatau pe ai tau malu i whonua. Tatau pe Ministry of Defense, ka mai Ministry of Foreign Affairs. E ko Ministry of Defense, o ku kei i kono whakarea ni ko e kuptolono. Ko e tu i ko e eiki pure tau lahi o e tau malui o tonga. Pea ia te ia ke ne whakanofo e kau ofisa ko toa pe mo tu une ai ako i moeanga o e kau tau pea purei o hange o kune asioi e aonga ki he whonua. Kai ngofua ke whai hatau e tui i he tae loto ki ai ai wharearea. Io, o kua si mahino pe ahono whakotu o i ngai kupu ko e ni mai nau whenga o aku mo wharearea. Ko he kai ke ai ha mea ia e ngau ea ke panga tuku hau e tari ui mai i wharearea. Ko e whakotu e kau minista o ku kei whai pe e whakotu he pare mia pe a whanofo he tui. Ko ia ha mea e li riu e foi process tui ai kupu ni mataha. Ko e ka pau na e kai ke ko ngahi foi lao ko ni na e ngahi amendment ai ai lao go immigration ni. Lao go immigration ni ki moa. O whakan o ko pare mia ia une whakanofo ai sai pe ta ai ke pe ke tau. So ko lao go immigration ni. O whare ai apehe. The Prime Minister may, with the consent of Cabinet, appoint a principal immigration officer. Sai, koe amendment kon he lao ni consequential amendment he lao ni. O whare ai apehe. O ngai si apehe. He koe kusio kai ke kakato e nau hanga ko o tai aku nousi ai whakalelei. Ke ngā ke uhinga maari e ki mua pa nau toki. So koe whai amendment kon he ni. O tu mai ia.
ke whakalea o pehe. E siwa ngi whakanofo e ofisa pure ki he kakai hu mai mo kau ofisa kehe. Ai koe whanofo koe o e principal officer ke immigration. O whakalea le vai a pehe. Kua pau ke whakanofo e he pare mea I he loto kia a kabineti ai minister ke hoko koe ofisa pure. Koe. Aia kono ia o minister ke immigration pe mai minister ke o tok pau ke whakanofo ia he pare mea he loto kia e kabineti. Ko se hai aki ko se hai aki me se tal I alaini pe ia he o ko tu ia solo ke o mai whakaukau ia ko ni mai whakaukau motua. Ki au ia ko si ko talo tu e whanuani kon toki iaien hatui o ko to fola mai ke kakai whanua ke mo o whapure I le whanua pea o mai whakalukufua o maurunga nge he mausio kita. O ko ia tu e whai hala I tui ke mea koni. O ko tu I whakeo ke mea ko e continuous improvement. Ko ne uhinga le lipe u mea. E ko tu na overlooki he ka mea ko ni e foi diri u ko na o mai I he u amendment ko ni. O mai ko mafai ko na no fo pe I he pare mia. Toko ta. Ai ko e immigration ni. Ai ke whi mawhai koe o kuke tala noa ki ai. Ai a ko ki mua na e Filipe e he pare mia. Ka koe no whi liriu koe ni kuke lau mai. Kua pau ke whilia e he pare mia pe a loto pe a tari he kabineti ke potu ke ai minister ko ke immigration ni. Ko ia. He ko xio manatui ko issue foki. Ai kai koe ke na tau toko hovare hake pe ku fai pe ai mea ke tau passporti he. Ko xio ke. Tako ui kono whahoko pehe pare mea hangi pehe ia toi pe tau toke haka ke pe. Ka kono o mai koe ni o toi mahino ange ai issue koe ni. E ngofua ki he pare mea ako tū lolo tonga ine lao immigration ni. Ako he tingi koe tū lolo tonga koe whakanofo e officer pure ki he kakai hu mai mo hakau officer ke. Ako officer pure va immigration ni mo ne kau ngawe. Ako pehere vai e ngofua ki he pare mea. I he loto ki ai e kabineti ke ne whakanofo ha officer pure. He kakai hu mai mo hakau ofisa ki he kakai hu mai aia o kune pehe e whie mau koe ui ke nau whakahoko le rea ngahi tuuni o i laoni. Ai koe ofisa pure ia koe whai ririu koe ni o kune hanga lewa ia o whakarea pehe. Kua pau ke whakanofo e he pare mea I he loto ki ai kabineti ai minister ke hoko koe ofisa pure. Ai ke o hake rewa ai ofisa pure ki he revolo I kabineti. Ke o ngā ke ue lava pe o whehu ake u mea koe ni ai koe tau pehe koe manipulate holo he passporti. Kai o hake ki he revolo koe kabineti. Moi fie ngā ue aki moi ne afio. Ai ko sio o ku maluange pe alai niange. Ka kamata rewa ke flow. He koe isi o koe na e whet paki o au ai pea o hoko ai whakawhisi koe pare mea. Kake nau kume na toha whaunga ke nau lava whi ngā ue aki. Whakatatau ke ko nisu tone.
kai follow he kui kai kia ha he kai ke pehe ke osange ai au pehe osange e nau fe paki ka tau to ore vai tu io tu ke ta faki kai mo ai mea go ko mai he pare mea mo ne kapneti tau te fito he me ko nai hoko ko ta fo ke mau pare mau tolu ni kapineti hoko ono feinga ke fra ma popo mai ta e mau te wate fatata gon ke me gon e lulu tai ko lulu tai ko strako lahi moni o mau feinga ke find a way forward he ko no uinga he osfihia fusilini lahi ai ko e hongo full miliona me retirement fund wani ma miliona me tu hawe kakai fitu miliona me panga Australia e taure ayo ko futunga ko tunga whakatu tāmaki o kuiai ko whainga ni ke lau whakete lau fusi holope ke whainga na aware te haki hakau ke kumi mana vai ka ko poini ko panga e kutala noa me ani ko kuanga whakau ko ha te papau e o mai mo mea koe te ne to ai ngai fu pure covid gonne fa ko he fili kakai ta se pe que te ki fare ane pe ko poinen go aku kapau ko tau fa tontone ne con istutone fa tontone ne lao mono operationalize ai ngai pot ngau ki muri foreign affairs ke fa ta tau ke con istutone o fa ta tau ke fa me ne afio ko hai ai covid ko hai adverse effect ia tau tolu mo tau whakarere tu hau me ni o kuhanga he fo i mea go ai tau tolu ke tau pure COVID ai tau tolu ke toha ko kuhanga i whakaukau ke hanga i fuhoha ko au ko hoha angau ke he pure COVID ko kai e uinga ia o dimension ko sio me ai solo ko o vare he fu hono fu hohas sai go me ta na hanga fatoga ngai kono whakare ai en mono ai ke atako vio pehen fahu whakawawe he pure anga ke oue tālanga ke oue ilo he kakai so ko hono hakai ta ko kuhinga mo na whatala noa mea go ni na ko lau marie o halao ko mai ke fahu whakawawe ia au ia uhinga koe ka au solo koe o hake matui ka pau kai ke ai ke whakawawe o ate fo ilao ko ni o kiu maia he u ai temi gona os ilalo he komika kato what it means ia au ai whakawawe koe o mai ai tem goni o mu aia e asenita gona pia whaia no tara no ai he kono uhinga ko uhinga pe hono mai ke whakawawe ke kauia he aitemi uraki. Ka ko hono uhinga he na mau i anticipating toi pe whi aho e wha pea osi e kau ko ngahi i mono ini ke ne whakatonton e tau alu goni ke te ue whili. Aia ko hono whakarea koe nai whahu whakawawe hange uku evil intentioni raki a ua pea i kai ke area solo ko me ai oppositioni nai to ton ka pau wa ipiu he kono inga ke au he kuno hono he kulau i foi lau so kai ke ha fainga me ai ke ne hanga turi ka ta he ko me bena imagino ka mau tolu ko lau ni ke ne hanga vete ai palo pare mana e fe paki pa mai pare mia ko osi kama ni afio ke o te ha pare mia na te fe paki he o ku ke tu mata i he konistu tone sai ka paure wa ko ngai ni ko mafai ni wa kulupu na ulote na to ke to me ni afio fa o mai na to le lao ke liliu e konistu tone
O ku hima e ku lau solo. O hala ke whakaukau ke pehe. Ko e lao ko ni o ku ne liliu ha mea he konistu tone. Pe toko ha mawhai he konistu tone. Hala au pito ngahi mau ko ya. Ko e lao ko ni ke ne hanga operationalize. Ke follow le re e foi loop, ke foi iteration, ke foi execution. Foi i kuptol hiwa, kufanoa, kufata. Ke naulava alai le re, ka lava ke na panga maari. Koe ne tuu foki ke foi lao koe ni, oku whakafofa pe foki tohi tangi he koe to ton whakonistu tone pe ia kufuaki. Ka koe whakakau koko o mai koe hinga ani koko whai kai tau tala noa, ngā foki o mai he tohi tangi koe ni i ku lau hifo, na kai ke ave foi lao koe ni ke whai ha consultation pe moi kakai e whanua ke nau iloki ai, kai whakahangi koe na ke tala mai, na e whakahu whakawawe foi lao, ki whale area, ka koe ngā whaka koe ke tapui, hange koe mea koku ke whamatala, o koe ke tapui, ai la whakawawe ia ke oa tipeiti. O ko ai pe halanga ia, inga he kai ke te aluia ai ko miti pe te tari hawi ke fiha, pe te takai mai ki whe. Ka o kulawa pe ia aluhi foki he komit kakato pe a whai rewa tālanga ai mo umea ko ia, o whai hono wakai i mono sivi koe lao, ka koe whatongia pe ia ke whakahoko, kulawa le rei pe ia whai talano ai pe mahino pe ke he kakai o whanua. Ka kone tuu ko he tai ni mi, ko hange ko ke o mai, ko osi ai pe potu ngā ue pe he o ku ihe laine ko ia, ko kau sotia, ko kau tau a ene a fio. O ku ihe me ihe laine tatau me mea ko o ku whai kia ana atu ko ni, ai ala tu reba ai tawhaaki ko ni ku ihe foreign affairs, o ala tu reba o me tatau, ka ko mea o ku whai fia ko he ma whanonga tu ki ai, ko mahino o ku waipe ai lao ko na ku ke o mai ke immigration ni, o ku kei whai pe he pare mia mo i kabineti hono whiri atu ha minista ko e pure ia o immigration. He ku whai foke ho haa o hake ai konga ko ni kau mo e poini ko e hano hake to i tangi. Na os hoko ki mua ai palapare ma ko he tau immigration, pa ko ne ave ko ni e to e whakapo uriangi ka ke lava ka kai o sio atu ki loto ho ka te alahi ange pui e tau ka ke lava sio. Ka ku sio pe ke hami. Ko ia solo ko me be o lo sete ni ai he kai na hanga whakamakatunga whakalelei na hanga state foi lao pa tango na o mai e nau articulation e nau whakaanga hanga o nau hanga o mai ngahi kupu kai lava ke whaha no hano whakamaala ala ko me hoki ko pe ka pau na lau he whai whakaanga pa nau o mai ke hunga ke lava han whakamala ko se ko kupu valu ko o foi lao tefto i lao won gonyu ko pau ke toka ngai e minista a hono whakahoko ai lao ko whakau ko o tau malu i whanua o kui ai Security Council o ia o nau tolu na hanga o mape ai ko filia he ne afio o atu pe minista ia ko ia unde hanga toka nga ia me a kau kuiai ko konga ia ko o ku hinga i nofo ai potu nga o ko ni he ne afio ko nga ko ni stutone mo ku tolo no hangi ko kulau ko tau fenga ke operationalize ke lava function ki au e solo ko fume o kai ke ha ko loto pe au ke o mai foi mama o ko el mea na iriu he wano hang fulu o ke ia ke ala hata haya ke o mea ko ia ko lao ko ni o kai ke ne to iriu ko ni stuto ne ko ne hanga no ai ke ne operationalize ke o mamusia ai anga tau fa fatongia ke kakai fonua Ko kong ko poine taha o mai he tohi tangi ko konga ia o ku hange ku tuu whaeri fia ke kakai ko nau tui ke temo kālanti. Hange ko pehe ko whi whakau kau o ku tau toe he holo mui ki mui moi mawhai na tuku mai ke kakai ko hange ku tau toe holo mui o
whenga ai pure anga koe ni ke te pāsi whakafoke whai pulu ki he tui, ke whakafoke atu ki ai mea na o mai, pe koe konga kong nau pe he o ku whepake whai lao e koe ni me tō wholofola ka e tui na e tō ki whakahoko i whare area ke hoko atu e liliu whakatemo kālati. Koia, koe whai mao halai e sol. He kunau tala noa mai nau toluia, tala noa mai pe e fufoi. I fia te volo. Koe ke nauna tō o lao ke makatua ngai ai. O kui kai, hange pe koe lau koe tau whenga in ke whakatonu. Ai whahoko whatongia. Ai pure anga ke tatau ka moe konistu tone. Ko naku e whataha aue pa seni mai ta. Ai tohitangi. Kau pehe ke whanga kumi ange pe ko whai fo ilau nau whai kia iri fia te volo. Fo ilau ya ko foi ko pehe mai pe na osi ange nia ko na ulu e o kaya he kuri ka pa te tau te alo e te hange ka ko smate kuri. Ai ko fo iri fia te volo pe. Kai ko ha fai ma whakau ka ua ke o mai he ko ngā mamani. Mea pango ia o hoko o pehe. Ka ko uhinga e tui solo o ku hoko e mea ko ni unau taki halai. Peka pau kau ai kau whare area o nau o mai rewa na tō matuina nau whakau na tō te nau talanga o nau talanga ta. Nau te whakau te nau tau he konisu tone, nau te mau me konisu tone. E ko hono operational license ko kulau whaka aku ko he truly loyal o ku ke without supervisions. O e toki ai pe ke toki pe mai ke ai ko si oka aku pa ko mene na ta whatano tau ke he nau lava whatonga i pa nau lava o mantu ko taime na ta tō ke hei pe moi kau pātoa he taime o nau ke he o ia ue whakapo ka pau ko a tunga ne a pare mia ki he ne awhio ke o mai he ne awhio e mea mo koi ki ai pe te pe adia ue gano mawhai hala koe hala ke tau alo ki whi aia ki au o rewa ku hanga hataha o maha kupu i lao ai uhinga whepaki ai e ko hanga ino o mai e lao koe ne te whito i lao mai lao koe ko ni sutone mai lao koe immigration o sve hai aki pe mea koe ia ke ne hanga whakapapau i o kupure i lirei Ai kone tuu koe ni i he taini mi koe fo i la fo koe ni whono ngai i he tawhaaki koe ki he alu ki he tui ke whamo oni ai e tui e toki hoko atu rewa no ngahi ngā oe. Ka kuhange koe mea kona tatala nao ke he kamata ka kapau o whakakaukau hani i hia o to tonu ke omi kātoa pe upotu ngā oe koe ni o omi kātoa ki he kakai ke o ngā ke whiri he pare mea o ngā wika tuke hangi tau si mahi no he mea kona ke lau mai. Ka pau rewa ku whakau pehe, ko pau ke ririu e koni stuto ne ngai kupu kona ke talanoa ki ai. Ka tau toki lava whai mea, ko he ka pai e kai e kei tu whepaki pe ia, ki wheto aki pe e ngā ue ia. Pea o ke tu unga hange ko mea kona tau au ke he tau koni ko tau situa mea ai. O wale pe ko CEO ua rewa patu ngā ue ia taha e brea ngā kai. Ka kehe ngo CEO e piwen. Ko ia so. Kono mo ni na was whakarea pe mea koni. Ka pau mo loto ke diri ko ni sutone. Mo mai o whawe mai lao ke diri ko ni sutone. Ko anga koe ku viu ako. Ko ia ha mea ia ke puna ea. Ke rolo tonga pe tau lele mai pe ko tonga tau tolu. Tau fo i mafuri pe ko ia Amerika. Ko ia ha mea behe ia mamani. Unnatural o ia. O tau progress. Ko ia au mo uksio. O tau alme stage. Kai lava ki tau whanonga merino. Hangi koe, ni ko tano koe ke life cycle koe ngā ecosystem tau peke ke pepe. O whato e ki foi pepe. O wha i ki unuwhe.
Pea progress me unuve o Caterpillar, pea me Caterpillar, au pehe, o kuma furi pehe. Hangi ni au whakaukau e kau mea koe ni koe te mawahe me mwhai moa puna pepe. Koe ia foi processia, Ki au ko o silava sio he foi waha pe koe ne tau e tahani ma koe ni manusi mai koe ne anga e tau. O kumahu inga, he mantui na tafa na whakarea mea koe ni. O kai mahu inga, o kai ke tonu ke tau alienate ne afio o tuku. Konga ao mama o ye me whauko. Ki au ko kusio, foi ko hono whakakakato koe ne whema e ko nisu tone, o kune o mai rewa whai tai menjin te tau lava whe ao whakataha, ke tau coexist. I kai au pito e solo ke tau o mai e atakai, na e o mai e kau palangi o maua Amerika, kei nofo pe kau intia kulahe ngahi ana mo ngai wata. Na pe mau e nau dolu e te mokaraki ai ke ngaki ne whakamao popo anga no whakarere. Heu kai ha historia ia pe o mea. Ko tatau be mo kau apo, tatau be mo kau Maori, ko Tonga, na e o mai e uesite mo kau missionare, na o sei be o tau historia. Ko uhinga i whata noa hei kai ke e uniki pe a Tonga i he uhinga ko ia. Ko ai koe ke tau pehe ke tau to'o fua mai, ai ngahi mawhai na o whakatutu e konistu tone o tupunga e tau tolonga au. Ke au whainga whakaukau koe a, o naha rewa i ki noa rewa, ai mea koe no kou tala noa ai. Ai o proeanga whakatui, whaka konistu tone, kau tau whenga ke tau wharearea whakatemokarati. Parliamentary democracy. Aia, i he malu, o foi whaunga ko ia. He pehenia, ko tala noan ki fisi, Solomone, Vanuatu, o Papua New Guinea Samoa. Ne ongo katoa, o kunau fili na o pare mia po na o palestinio. O kunau osi pego e ko fisini, osi be na fili na o pare mia, pare ke fili fare area na o palestini. Kene fai oversight, kene fai kene o mai kene hai. Ai o me ko ia une hanga o ai ngahi wa tolu. Cabinet team mo legislative pa mo citizen. Ai ke ai ko si o ko ke fanga whakaukau ko ni. Ba wa me solo ko ke ilo. Au pe wa ha fainga feiva o tau pe o fema o ne afio. Ka wa ya o ge e ku mahino. Solo wa nga whakaukau ko take this course of peace. Ko price here that we have to pay ke maulota mai he uai fu apa mama he ka kai ke ne afio o ripoti ko na mai ko he timita pa tolu ai falere fabricare se te hiva valo ka kai ai ko kusio ko ki ai kapate tau himi o ai tau lotu ai tau oku os implant be intertwine be intercurate ai ngai fu foi i he tau ti ena e mo ia kakai ai ko whakakau e ko o mai o ni hange utra mai ia very place ia ko whakakau Ko me be oku mahino bega te awia ta whaako ni nagagi o manaki awia e hu mai whai la pehen ka na ta tau polo kalamba pe whakitau a tala noa ke whainga mata vai ta tau te whitu he taimi ko koe na e hoko ai ngahi wheto aki mo mea alu ki whalau na ta tau polo kalamba pe tau he ngahi mata vai mo tau sio atu ke mea utoton ke whai ka aku whie mau ke pehe li liwe konistu tone mo hafua ka konga whakenia oku hange oku o hake mau peha whainga mea ke o rewa ke he nau whanonga he ngahi lao kona mo whai whare area
na whaafotu o atu ke kamata pe ko no mai o la whawawawe ku fotu o mai. Maha ki aha fiha ke tau ki foki kakai ke ke ilo kakai ke hape ua pa tau foki mai pe mai ki wike. Ka koe si o fuken ke tu unga ko ia. Tu ke hanga ngai polo kalama koe na ta whahoko. Ka pau na ave ai lao koe ni ke whai ha consultation me kakai. Then it make a difference. Mohono o mai be hu hanga tonu mai whawawawe. Pea mo debate i be whare area he komit kakato pe koe hape ausko pa whafoki hako tari. Then it make a difference ke mahino ai kakai be pe nai me sangi consultation pe na. Solo ko consultation ni ka pa la fo ange ko la fo ke amana ke kakai ke la fo ko me ko mahu ngai consultation ni solo ko la ya ko ni ko osi ko ni stutone fatranga ke ko uhinga la ko ni ke finga ke ngau me tu ko ni stutone pa teknikare ko ke te aha tāna kia ke mea koe ni. Ka uhanga o lau ia te tau mua koe whai lao sol. Ka ngā ke ngahi tau mua sai. Koe ngahi tau mua e lao ni ke purei a hono whakahoko o e ngahi whenga e aki whakadiplomatika. Whakapapau i o whakatau mua tatau mo e whie mau whakawhonua. Ngahi tuku pā whakawahe whonua mo e ngahi whie mau o e lao whakawaha pureanga. Uraki ia, ua. Whakawhai ngofua i ngahi ngāu e whakakonsela ke toko nii ai kau tangata i whonua tonga i muri. Ua ia. Tolu, purei ai ngahi ngāu e ki he kakai hūmai ma ai kau tangata i whonua tonga. Tako e whārewa, pea ke whaka uhingai mo whakalahi ai ngahi whengāu e aki whakatipolomoitika, whakatatau ki he kupu tolu hiwa o e konistu tone, o hange ko e whinangalo a ene awhio me he taimi ki he taimi. E ko kuhinga e whakalawe ki ai he ko taumua e lao, ke lava o ngāu e kupu tolu hiwa o e konistu tone. O kui kai ko ha o kai ko ha whaulao fo o ua ke tau pe ke tau te o consult. Ko hono operationalize whakatekinikare o e ngahi kupo tu e konistone. Kai lava ke ha. Kai lava ke ua te iaha taimi whanonga mai e pure anga tonga pia moe kakai e whanua o pe pake pare mia nai whiri pia moe ne awhio. Kau hanga he mea gonio e stepilis ke whai whengāu e aki wāofi. Mwene awhio. Kai te tō, ka bauna e hanga he lao gonio pe mai e whiri he ene awhio ai minister. Koene na o lau atu, o ku whiri whakanofo he tu, e kapire he pare mia he loto ke kabineti ai minister ke. Kene. Koe mahino abito ai ta whaaki koe apa, mahino alunga tuku hau ia koe whanua whawhai kia hoha koe na whanofo pe he pare mia ia, me kabineti e minister. Koe ko ngaini ko loto ke mahiti whaoseto e ta whaaki koe ia ki he lao koe ni, pake toki whama popa na ia. Koe ngahi pure anga muri, whoke ngahi whetu taki mo ngahi pure anga muri, o ku lahi whoke ngahi tokoni, whakapaanga o ku lava o tokoni mai ki he pure anga tonga hangi koe ngahi tokoni ko, o mai o kau he tau tokoni ki he tau patset whakatao mo ngahi mea behe. Kone mawahe koe ni o ku whai whoke uarea me whetala noa aki o asi koe ni he konistu toni ake o ku whai he ta whaaki koe ni. O ku uhinga eni koe ngahi tokoni e hau ia alu ke whahai koe ape, o ku kei hau pe mea ke pure anga ape, tatau pe poko whewhetu alu ke aika o kei whahau pe e iku pe ke pure anga ke hono whai ake ngahi ngā oe. A te ria whak nā whai ko whakaukau hani ia koe mawahe koe ni potu ngā ki muri nau alu nau tolu ia mo ngahi whanua koe tau pe whai tokoni hau ia hu atu ka nau tolu ba nau whai te ria me nau toi tokoni mo wahe umea koe ia. Kai o mahino ta tau pe nia e solo pe me mea koe ke tau malui whanua. Koe. Ko hono whakalere, kai ani poko o ta noa o ku ia ere volo ia minister i kabineti. Ko hono whakalere pe ia. Koe fo i dimension pe koe ke oa whepaki ene awhio.
moanga ine whakaamu. Hange koe ni. Ka pai ale pare mea ia whiria ke kau ki Palestine. Ka koe ne awhio tuia ke kau ki Israeli. O hai tau me whai. Hai tau me whai. Ai ko kuinga o kui kai ko winga e ke hauia to o ate o ku kei o atu pe pachet ta tau pe mo pachet ai tau malu fonua o ku kei o mai pe na annual report o ke o mai pe na corporate plan o kei paka hoko pe foi fetali wi aki ko ya o men ko fe mau ke fra mahino i solo ko fo i lao go ni ke ne operationalize full stop ke ne hanga paka kakato ai me au tu he konistu tone e kai lava ki ngā ue that's all pako tui nai kai ke toi hanga he kau opposition ni peko pureanga nei fasi o toi race isi o he mai no kana to me panga ko hanga ku te ki o pe nei kai ke nei tu ni ke pe to ku nei se kau ke o te talanga nei o mai no kapa nei ya ha me ku nau o ai ka pau kai ke ka pau wa me nei ko be foi lao ka ku kai ke nau rea ta nau fai hala na do ke nau foka nau fai hala ke nau ke va henga ko tu imagino ai whakau ko ni ba ku ke te ha u me ai ku hange pe ke te ku ngari se pe ku lau hifo ai ngahi magatuunga ka ku i he tohitangi ka ko ke fu sio ko me ko ngahi me mahu inga ben ku ta o si talanoa ki ai ko nga ke lava o te mamang ka pau ko hame ke loto ke whakakato ke ta programa pa ta mawa he ahon ka ta toksio ai ta programa hoko pa ke ate whainga mari ko ni ki ai ko ia o kai te hame ko to kan ke sol ko na ku loto pe ke ta lave ke issue ko ni ke clarify i mua au ne takhalai ka kai ke na ke ai to hitan ko ni ka ko na ton ke to alwa tau he falai te ki tonga kana wa ala ne na li liu ki te ke fokia te po bombong ke ma wa te press conference na o ha ke u me ko ni ma hu inga au pito ke ka fo ke ni u me e solo na fa ale ai pe ta ta pe po ha me o pele nges o pa pe ke tau fe a mo ma ka kai e tu igo aku Money paper lo vea pia go ka if you wanna go fast, then go alone, But if you wanna go far, then we have to go together. Ai pape ke tau fe ao be mai mama ka kai ka tawal, ya o hinga ku feinga tau kia ka pong ke ma o te press conference ko nga ke he ku mahino ka te au position e media mo ka u kanga i he foi konga ko ni ko me te fito pe ko feinga ke mai no i te ke liriu e ko ni sutone te ke foki ha mafai na fotu he ko ni sutone wana hongo fulu ko no operationalize pen ka lava ke flow ka wa henyo hanga foi software walo hanga foi si spulu go mako i pato ki mama uau be ko me tata o i ko te maha ko loa pe ku lava fai tala noa ki ai pe mi he whamama ko ni o ku lava ke whakahoko te mamangi ai isiu ko ni te ko toki mea tawa tai na ia ai kakai ke he whetu te nau whiri ki ai ka ku koloa pe ku ta lava mai whainga maari ko ni he whiwhini ke whai ai whata noa ke te koe ki he polokalama ko ni he whiwhini piven kai malo a bit o whaat ke te koe pe mo e whamiri i whisina pe mo e ngāwe ku whahoko te toksio hao whokia ke ki tonga Fasol, iyo. Sai be ko na ku kai te whawhare area. Ta le JPA ngai issue la lahi mai wha mama e umea. E hala whanong ke whiri. Kai o whatu. Wha maloa te kainga i he lava koe ke mō kau mai he tau polokalama koe whiawhini. Koe issue pe e tahana ma na loto ke whakatala noa ki ai. Koe whikak be mai lao koe ni ki hono anu whaiet kia e matala noa i he tawhaki koe ni potu ngawe Foreign Affairs i he lao koe ni ko tali e he wharearea pia tali le wano hala whanonga ke tui ke whamooni ai
pepe ke ngahi talanga koe ko o hake ngai social media ka ko ngake o atu pe ke makau atu pe talanga ke o atu pe ai whamama pe me he administra ko ngake lava ke whai pe hawakai ki ai ta koe me ai ki mo dolo hangen wha au te ngai polo kalama koe whakau kau e mo tala noa mo no ngai matuunga mo ngai la mo hafua ko atu ta koe me ai au pe koe hae mea ku ke tari e ngai whamama koe pe kai Kage, ku tau whamalo atu pe ki ngā koe ki mo tolko toa pe mo kau mai pe he foki. Kage maa whainga maria ki o lawa si pe kua hawhehui. Ka kusai pe, ko tika te kia hawhehui to ki lawa ki whahawakai ke a mui. Whamalo pe ki he tau ngahi kau taha koe ni unau whai e tau sponsor. Tata whito ki he tau ka taha koe ko South Pacific Loans. O kunau ke tūmalau i he no toni i ho tau kainga tonga ma kainga Pasifiki. O kunau tūna ofisi e whika waua o Cavendish Drive i loto manukau. Ka kuke whema o hangai toan whapaanga. To o telefoni o tā i he whika koe nā noa walunge au. Walu hiwa walu 0800 88 98 88. Talk to Sidalik Tubo. Peko hata pe nau kau ngawe te nau lava o tokoni atu ki a te koe. Kei ki ngā tai i he me he South Pacific Loans tau wafe mai ai pe i he tau wharekosi ulu ki loto nuku alofa ai aga Francis Tickets i loto orewa pia pehe foki ki he tau waa ko ia i loto nuku alofa tu i he Whatawhihi Road hanga tu ko ia ki he tau moi pia building o ku whamalo at peka ting mo tolu mo kei ahia ho tau wharekosi o ku kei tu mo lau ai mea ko tau pia koe ke toi li liu ha whahinga mea ai au ki he ngahi nau o ku mau kei tu ake atu pe ngahi klipa, ngahi streamer, koe foila. O ke whahinga mea be, ka koe Bob Rex oua. Koe namulerei, ka ke lava ngangawa he ulu, ka ke mafunufuna he ulu, o tokoni lahi apito ki te koe. Koe ngahi ngawe koku mau whahoko me he Francis Tickets, o ku mau whenga ha maulerei taha ke haisine mea kutoa be, koe ngā ke whiawhiai, pa ke talavo wai dai me kosi ha ulu, pe me Francis Tickets. Ko ngai product ko dog mau adu tata fito ke tau ngai clip, trimmer, pe mai foila, pe ke tau Bobwax, ko ngai original ko dog be ko mau atu, ke lama ke maua ngai product original ko. It's not a copy, it's an original o wai be hona factory warranty, te ke lama mau i he daime ko ke whakatau wai. Ko e tau whare wala ko ia i he page face in store, ta whaaki pe whare kosi hanga ke tau mo pe building i loto nuku alofa o ku ke tu mo lau o ku ai ngahi wala ke he gehe te ke lava mau pe me he page fashion store i loto nuku alofa te ke lava tu pe ki ai tori mo whiri ai wala ke kakai lalahi wala ke hoa ki whawhine lalahi kakai tangata to tupu pe au ke tau whanau o ku mau katoa tu pe ia pe me he page fashion store pe ke telefoni wafitu tolu ni mau no wafitu tolu ni mano i he page fashion store i loto nuku alofa ka mo mea tau toki whelongo aki i ha polokalama ka hoko mai.